Pozdrav svima, u ovom tutorialu govorit ćemo nešto o stilizovanju lista. Ok, kao što smo učili još ranije, prvo napravimo jednu listu, recimo unordered list. Da, to vam sad ne moramo objašnjavati jer je krajnje jednostavno. A ukoliko zaista ne znate, bolje prvo pogledajte HTML tutoriale koje sam napravio. Ok, recimo neka bude 4 ovih itema u listi i neka bude nebitno ovako nešto, pa sad čisto onako pišem skroz bez veze, nije ni bitan tekst zaista, ali ajde recimo da ide nekim redom. Dobro, ovo je jedna unordered lista i šta vi možete stilizovati kada pravite listu. Prvo da pokrenemo ovo. Evo ovako. Prvo što primjećujete kada sam napravio ovu listu je da imamo listu, međutim ne vide se one tačke kod unordered liste, zato što kada koristite ovo, vi zapravo primjenjujete na sve elemente u HTML jeziku da imaju padding 0 i da im je margina 0. To znači da će ova lista automatski biti pripojena uz levu marginu i gornju, naravno uz nju, to znači 0 piksela. Pa da bi to ne bi smetalo, da vi vidite kako rade liste, ja to uklonim i evo je sada jedna lista. Ok, idemo sada da stilizujemo listu. Možete stilizovati, naravno ako ne ste samo UL, i naravno tu stilizujete i vi konkretno stilizujete celu listu, ne samo njene elemente, ali i izgled liste. Možete konkretno i ovako pristupiti direktno samo elementima liste i nešto konkretno tu napisati. Ali osim toga možete isto tako napisati ovdje recimo tačka, znači pravite novu klasu za UL i napisat ćemo recimo nova klasa, a ovdje ćemo morati da stavimo klas jednako nova. To smo sve već radili, nego čisto da vas podsjetim opet. Ok, neka bude ovako nešto. Sada, šta možemo raditi sa listama? Pa prvenstveno možemo mijenjati njima izgled ovdje što vidite tačkica. Za unordered listu možemo promijeniti recimo da bude circle ili square, takve neke stvari, pa ćemo ovdje napisati list style type i napisat ćemo što želimo. Pa evo recimo circle. I šta će se desiti? Desit će se to da od one pune tačke dobijemo ovu jednu praznu tačku, da kažemo, jedan kružić samo, to je circle normalno običan, ne ispunjen bojom. Osim toga naravno može i square, kao što sam već rekao, to je kvadratić jedan, evo ga. Dakle, to su sve na vama, naravno, kako želite baš da izgleda lista. Nije ovo sve, ima još mnogo izbora svojstava za liste, međutim to možete naći na internetu. Ovo samo objašnjam kako se može šta promijeniti. I naravno, da vidimo samo, dakle, za ovu listu možete mijenjati tekst i šta god hoćete, pa recimo napisat ćemo ovdje color, pa recimo ajde blue, čisto onako. Evo, dakle, promijenili ste, vodite pažnju, kada mijenjate boju, mijenjate konkretno i samo item ovdje, dakle, konkretno i njemu mijenjate boju. Što je još bitno da vidite? Recimo, zamislite ovako, da ovdje, da su svi ovi itemi zapravo linkovi, a što je najčešći slučaj, što je jako čest slučaj, samo ćemo da popunimo ovdje, evo ovako. Samo nađem, tako je to. Mi ćemo samo copy-paste, kao i ovo, da ne kucam sve iz početka. Ok. Vidite, ovo su naši linkovi ovdje. Međutim, vi možete raditi sljedeće, ne morate stilizovati ovako, nego konkretno link. Pa ću napisati text decoration, none, color red, ne znam, font, family, kao i uvek, kako biram Tahoma i font size 18 piksela, ajde recimo.
Sada, što je bitno da uvidite? Nisam konkretno stilizovao item u listi, nego sam stilizovao samo linkove. Stilizujući linkove, ovo i dalje ostaje crno kako je bilo. Ako želim ovo da bude crveno kao i ovo, ja bih morao ovdje da kucam ul nova li, pa da napišem opet ono color red. I naravno, ovo će biti crveno. Naravno, kad bih ovdje povećao ovo na 30, primjećujete kako se ovaj baš item, ovaj kvadrat će se tako reći ne uklapa baš na sredini, što više popa, nešto isto, to je bilo pretjerano. Vidite kako što su više slova ovaj item ne odgovara na sredini, međutim neće niko ovako velike linkove da pravi, dakle svi će biti otprilike normalni, ovako nešto. I onda je normalno potpuno jasno što se ovdje postiže. Što još možete, naravno, koristiti, možete koristiti i ordered listu, pa ćemo ovdje samo promijeniti all umjesto ul. I naravno ovdje ćemo sve promijeniti opet u našem CSS dokumentu. Pazite, ovdje ako bih napisao za ordered list square, to ne bi bilo moguće, tako nešto ne postoji, već mogu recimo napisati upper Roman. Evo, tačno vidite ovdje u ovome notepadu kako on izbacuje određene stvari koje možete napisati, međutim, evo, upper Roman je ono što ja želim, nudi mi upper alpha, latin i tako dalje. Dobro, upper Roman ćemo koristiti, ovo ćemo snimiti i dobit ćemo nešto ovako. Dakle, dobijemo rimske brojeve, možemo naravno i lower Roman, napišemo lower, pa ćemo dobiti male rimske brojeve. Ono što je jako značajno jeste zašto se koriste liste. Liste se uglavnom koriste kao navigacija. Dakle, ovo je jedna vrsta navigacije, ovo što sam ja napisao, samo što ne izgleda tako iz prostog razloga, što ovdje treba da piše recimo home, kao početan, nebitno, možete pisati početan kako već želite, pa ne znam, portfolio, tu gdje će biti neka galerija, slika, čega već, pa možete napisati info ili o nama, kako god, i naravno kontakt za kraj. Dakle, ovo je jedna vrsta navigacije i malo je čudno naravno, jer obično svaka navigacija ide, ne to, svaka navigacija ide kao unordered lista, ću ja tako i napisati. I ovdje isto ćemo vratiti unordered. Sada, što je bitno? Bitno je da ovo sve obrišemo, ovo nam nije potrebno. Tekst je ok, to ok, neka stoji. Da, to ok, neka stane. Ovo snimimo i što mi trenutno dobijemo? Mi trenutno dobijemo ovakvu listu. Međutim, da bismo mi napravili jednu, da kažem, da horizontalnu navigaciju, mi moramo raditi sljedeće. Dakle, prvo ćemo ovdje za samu listu napisati list, ovako, list style type, napišemo none. Kad napišemo none, to znači da nemam ove tačke, kružiće, šta god kocke, da nam to nije potrebno. Što dalje činimo? Dalje, unutar za samu listu, elemente liste, napišemo display i to napišemo inline block. Na ovaj način zapravo sve ove elemente liste kažemo im da budu inline, odnosno da ne postoji više ono ređanje na dole, vertikalno, već želimo da bude horizontalno. Ok, sad smo dobili ovako nešto. Ja ću sada vratiti ovo, pošto nemamo list type je na nula, pardon, na none, pa ćemo sada lepo i fino podesiti ovako nešto. Sada se ona nalazi baš tu. Šta je dalje potrebno učiniti? Pa možemo recimo stilizovati ovako nešto, širinu navigacije 100% da bude i možemo staviti background color, pa recimo D1. I možemo border, bottom, 1
pixel solid. Sad ne znam koja je boja, ali ajde da probam čisto. I da li postoji ta boja. Da vidim da li je to. A ovako. I naravno možemo staviti ovdje možemo staviti height, visina, naravno, navigacije na 40 piksela, meni se to čini prikladnim. Evo ovako. Ono što primjećujete prvo je da linkovi ostaju gore, iako je sama navigacija ovako malo veća. Da bismo to rešili, napisat ćemo ovdje kod line height 40 piksela. Šta sam sad uradio? Ja sam jednostavno napisao da jedan element liste ima visinu od 40 piksela i naravno centrirao sam sam tekst na sredini. Sada, naravno da bi tekst bio na sredini, možemo ovdje samo napisati tekst align center. Evo i sada je sve na sredini i naravno ako vidimo ova boja ne postoji pa ćemo staviti neku bez veze, recimo ovako boju crnu, čisto da vidite, ne. Evo ako, dakle čisto vidite border da postoji dole i dobro sad ovo sve potpuno bez veze sam radio crven tekst na sivu pozadinu ne ide, no najbitno ono što i dalje možete uraditi je malo da napravite razmak između ovih elemenata liste, to se čini ovdje i napisat ćete ovako padding i sada stavljate, samo da razmislim, ide gore 0 piksela, sa strane 5 piksela, dole 0 piksela i levo 5 piksela. Nisam pogrešio, a nisam. Dakle, sada sam samo sa leve i sa desne strane dodao prazan prostor od 5 piksela, tako da se razdvoji tekst u listi. I to je to, ovo je jedna funkcionalna navigacija, iako nije prilično lepa, ali je funkcionalna. Dakle, u ovom tutorialu sam samo želeo da vam pokažem što se možete raditi sa listama, možete još mnogo više stvari, naravno, ali koliko ste interesa možete vi sami dalje da proučite. To je to što se tiče od tutoriala, hvala što ste pratili.